Saphinde safika isikhathi lobo selusilangadelela isikhathi lobo selona usicabanga ukuthi hayi man dawufika nini lesikhathi selihlelo lakho lelithandzako Dandla nenkondlo angikubingele ngiphinze ngomukele kembukeli ehlelweni lakho lelithandzako lelihamba embili eSathini TV na 7 lonke nje Dandla nenkondlo libito lami ngingifortunate ngwangamabuza uyathi masimbukele ukuthi nasobona futhi isikhathi sade tinkondlo noma kanjani sidana sonkondlo lo mushasha wala ekhaya eSathini notasihayela phinze sifundise kabantu ukuthi tinkondlo tendiwa kanjani nalo emsebenzi Dandla naye uchamuka nelikhono lakhe lelingasili shasha kepha lo tawuthona nawe libuka usho ukuthi hayi man zibana kendi kanje but lo wenda kanje namhla ke mbukela isinaye Buhle the Poet sitawucala ngaye ehlelweni dasicocaka abantu ke Buhle ukuthi Buhle ku poetry ufika kanjani phinze ufikiswa yini Siphile ngetinkondlo mina tinkondlo tingishintshile cha phela tinkondlo tingishintshile sibhala inkondlo saya inkondlo thina sibahayi betinkondlo namhlanje nje sikhuluma ngetinkondlo siphakamisa inkondlo phela thina sibahayi betinkondlo sonkondlo phakama nawe vete inkondlo bakho emagama ngiwo lapha ko emphefumulweni emoyeni sonke sitolapheka nemphefumulo webamfle ngenaqala nayo ikhona ekukhululeka cha phela thina sibahayi betinkondlo ligama ngingibuhle sonkondlo mbukelo ehlelo Dandla nenkondlo ngihletina Buhle the Poet dasicocaka Buhle ukuthi yena usho ngani ukuthi uyipoet phinze ufike kanjani ku poetry dophinze uveke ukuthi netinkondlo takho dihaya kanjani unguye indvele sonkondlo noma uyasiyenga Buhle the Poet yebo siswa siyawamukela ehlelweni Dandla nenkondlo vusela umbukele ekhaya usho ukuthi ungibani wakabani uchamuka kuphi ngiyabonga lelifoba sisi anginibingelele babukele emakhaya ligama lami ngingibuhle befudlamini ngihamba ngeligama lethi Buhle the Poet asengicale nje ukuthini etinkondlweni ngaqala kanjani ngaqala ngepain lebe ngive enhlitweni le yangenda ngaqala kubhala buhlungu bami phansi lokwagcina ngenta ukuthi ngithande tinkondlo ngilanzelele tinkondlo ngaqala ngikulalela Zamocofi nabo Thandomusa Amalinga la kaNgwane Zamocofi South Africa ngaqala kubalandzela bosonkondlo kusukela lapho ke namanje ngisabalandzela okay ngafola lithambo letinkondlo ngaleyo ndlela sisi all right so now how many years nje wendi poetry poetry ngingasho ukuthi ngina 3 years nyalo okay but kuba professional I think ngiqale last year okay yes la mid year okay emkhathini yini lena le yakwenda ukuthi salu decide ukuthi saluba professional ke manje poetry ngisho ukuthi ngaqala kwenta inkondlo bambathi thakasela inkondlo tamba babese bakuniketa ngathini bangicocotela ukuthi ngichubeke ngetinkondlo ukuthi ngingachubeka ngilapha umphefumulo webamfu chumane nebamfu ngetinkondlo tami okay so far loku soqalile kwenda ipoetry yakho uyabhalela mos angithi yes ngiyabhalela uya recite yes ngiyarecite so lo uqalile nje bathini bantu ngathini okay labanye bayamjabulela umsebenzi wami kepha labanye baba nekuthi angeke ngifane nabani ngcono ngiyekele vele empilweni kanjalo nje ngeke basijabulele sonke batofuna ukucathanisa nalomunye losetulo ngeke sifanane empilweni okay yini ke wena lena le kwenta ukuthi uthi uyathi kuthini mina ngawuchubeka ngepoetry ukuthi ngiyayithanda ipoetry sisiwami and angiboni ukuthi kukhona lokungangihlukanisa nayo seyimpilo okay usupport ngibani ke ekhaya esikolweni nasenzaweni lapho uhlala khona okay ekhaya bangisupporta batali bami nabodadewethu bomnakefu bonke bangilekelela bese esikolweni ngisupporta abangani bami ngoba nabo ngenta nabo tinkondlo okay sinabo le industry yetinkondlo okay tinkondlo takho nje uyaye utibhale ngani mangicala ngaqala ngatibhala ngelithambo kakhulu okay ngoba ngisho ukuthi inkinga lebele bengibhekene nayo ngaleso sikhathi bekube kungileyo okay kepha ngekuhamba kwesikhathi ngangena empilweni nanginesentiment ebamfla babhekana nato langa linye konke sekwentekile ngiyawuphumula langa linye liyawuba linye seniyongibeka endlini yami yekugcina ngiyobe sengingasekho kulona mhlaba sengifole ukuphumula kwaphakathe bokhokho la ukhokho omkhulu batofike bangibute ukuthi wena mntukulu wabulawa yini ngiyobaphemvula ngithi
mkhulu nami angati ke mangicabanga ngoba inkinga temhlaba tinkinga temndeni wami bonke bathi bekatonke ethi omahlombe ami langa linye sengingasekho kulona mhlaba umtimba wami sombethe ematshe ngiyobe ngilele kulojulile umgodi langa linye konke sekwentekile ngiyawuphumula endlini yami yokugcina lokubhlungu ukuthi ngiyobona make nabo bonke bemndeni babhlungu lokho kuyowakha abhlungu nesilonza lesingayophola enhlitweni yami langa linye konke sekwentekile ngiyawuphumula endlini yami yokugcina langa linye konke sekwentekile ngiyawuphumula endlini yami yokugcina langa linye lona ngobuhle sonkondlo. So bamfuna bakucela ukuthi babhalele tinkondlo asithi nje uselisizini yakhona kubhala ngalokho. It depends. Okay. Depend ukuthi kanjani ngeke ngithi ngisebhlungwini bese umsofuna ngimbhalele yekujabula bese sakho lokuhlela embisa kahle lamagama ngenxa yale. Oh wena ufuna lo ukuthi lo lokubhala kuhambisana nema emotions akho lo kiwo ngaleso sikhathi. Yes lokumqoko poetry is lama emotions vele kusima ubhala kube aphelele onke kulamagama lo abhalako nothi kubhala nje. Okay. So recite kuphi na kuphi nje? Sengirecitile kamanzini ngase okay kamanzini. Okay. Nasengile elela ngazicite nangabo fashion. Okay. Nyalo nje besibuya ke recite ku one man show ya Sun Life the Poet. Okay. So far uhamba njani la ekubambisane nalabanye bosonkondlo uyakuthakasela noma uvungazi ukuthi kahle wena na uthi sebenzela wetfile? Hey lo msebenzi mkhulu siswama ngeke uthi udombamba wefani. Ngiyakuthakasela kusebenzana nalabanye bosonkondlo namanje nje ngilungisa kusebenza nalabanye sikhokhela okunye lokusha. Okay. Eziminyaka ke ichubeka buhle ufise ini nje empilweni yakho when it comes to poetry? To poetry. Okay, sifiso sami bekuthi ngi-invest nami empilweni talabanye bosonkondlo ngibasite baphakame ba connective hola kusibona ukuthi bona bafuna kwentana enkondlweni. Kulekelela labanye bosonkondlo labasakhula manje ngami. Okay. Emavike khuthata labanye bosonkondlo nalabanye nje bamfula benda emakhono emavilo ngabakhuthata ngawo ngilathi lengingakusho mina siswami ukuthi bangayekeli kuzama. Okay. Sonke siyazama kude lo ngcono kunalomunye wena conza kuloko lokufunako ngaleso sikhathi lofuna ngaso bese liphupho imfo lemqokwa empilweni. So nangilokumntwana ukuthi ufocus kulelo phupho lakho ungaliyekeli ngoba abantu bayakhuluma vele abantu bakhuluma ngephandle. So kufocus nje empilweni lokho lokusita nakho. Okay. Bosonkondlo bakubona ekhaya kunabo sonkondlo bami labafunza bo grade 5 labathi bona bayafunda kwe poetry but abadla ukuthi kumele bende njani tandla takho livuleke kanganani ekubasiteni? Adivuleke kakhulu siswami. Tivulekile kakhulu bangachumana nami bangamfola senkundleni yokuchumana ngikhona bacela lisito lapha balicela khona. Okay, baseda ke buhle kucela lisito nokuthi labanye bakubide kuma events abo bakuthola kuphi bakuthola kanjani? Ngiyatholakala ka Facebook nginalo le page it's Buhle the Poet bese likhona lelinye lelikhona ka Facebook it's African Passion Records nakhona ngikhona lapho ke uyachumana ngalelo page bese naka YouTube nginalo le page Buhle the Poet TikTok bayakhona kungifola kuleto nzawo. Okay, Buhle the Poet ngani yini bese niyastida nebuhle nifaka bo DE labanye bo DA kuwe kuhamba kanjani ubhale kanjani sitakhona ukuthi siseshe info lekhona? It's Buhle bese kuba DE Poet. Okay. Buhle the Poet. Africa. We are Africans. We dream, but our dreams never get fulfilled. Africa, we are Africans. As African people, we dream, but our dream never gets fulfilled. We are being pushed down and being ignored, but our talents keeps on resisting. I'm going up under this shelter. I will prevail.
Now let's talk about life and circumstances. Nyalo sesiqala ukukhuluma ngetinkinga lesibhekana nato empilweni. Mine ngivalivi lelingitshelako ukuthi buhle hayi inkondlo ubatshele ngalo lonke ngato tonke letinsizi lebabhekana nato. Mine nginelisizi cha angifuni ukuchaza. Kepha letinkinga ngasilabanye tiyabachaza. Mine ngifuna ungivisise ungive kahle mumflo omnyama wena guquka uphendukele kuyena umdali yena lokubeke kuleso simo utophinza khona ukukhokha ungakhohlwa emave egcina sengigcina angifuni igcina ngelivi lethi igcina etinkondlweni kepha lalela imfundiso yalabadzala ngibona labatokukhulula tibusiso ngito lesiphila ngato namhlanje sisabusekile busiseka cha angifuni ichaza ligama ngingibuhle losonkondlo sonke sinemaphupho nathi sinemaphupho liphupho lami nelakho liyofezeka ngalelinye ilanga cha akusiwe mavi akhe buhle the poet ngithemba ukuthi uthokotele inkondlo takhe nawona sonkondlo losolihlede ekhaya wesaba uthi buhle cha ungesabi yena akhona ungacanga nje uthi ungisonkondlo kepha kude lokwenda kuhlede ekhaya buhle akhona hayi ngindaba sesengiyacala ngiyakujaja asiye connect market ke mbukela isidaba buya sichube nalo hlelo ungayenzawo Mbukela solubukela nehlelo lakho lolithandayo nalihamba emvili eSwatini TV Dandla nenkondlo yaTmos ukuthi thinela khasi nesiqinisekiso sokuthi siyakulethela labo labentayo imisebenzi yetandla. Namhlanje sivakashele Linda Eguzani Clothing. Tasitshela kabantu ukuthi yena ufika kanjani ekubeni ngitailor kumbe ngustylist usasicocela kabantu ke Linda. Welcome to Dandla nenkondlo sejabula kuba nawe. Cela uvusele umbukele ekhaya usho ukuthi ngubani wakabantu qhamuka kuphi. Siyabonga buthini sivakashele libito lami ngilinda ngwakamalinga Sibongo ngifounder Eguzani Clothing. Eguzani Clothing it's a clothing label yakhona la kaNgwali leyakhatha impahla temswengu ifaka ekhathi bo cargo pants, pilot suits, jackets, anything nje lekwenda ukuthi ubuke umuhle ungumuntu lomusha or umuntu lomdzana. Okay, ngiyakuvubala tinto tesilungu Linda uqala nini kwenda umsebenzi wakho etandla na ungasibekisela nje unyaka lo waqala ngawo wabona ukuthi ha ngani ngakhona ngenda lembu yaphuma imphahla umuntu angagcoka mangikhumbula kahle it's 2012 bengisesikolweni I think I was doing from 2 so ngilangacala khona kusebenta ngende umsebenzi etandla lokwenteka bengadada ukuthi ngingakwenda but ema classmates ami angibona indlela engigcoka ngayo on Fridays ngama Fridays bezivamisa kuba ne casual Friday la singagcoka khona ama uniform so bathanza style sami lengigcoka ngaso baqale bathi cela ngibendele izinto lefana naye kwami lengigcokako ngaba encourage actually bengathi ukuthi kungaba ibusiness kungaba ne clothing brand. Okay, yeah so ngathi kwaqala kahle esikolweni. Okay, yes high school. So cala nini ke kuthatha serious saluqala ukwenza business? Ngicala while I was still in school. Okay, ngilapho khona ngabona khona after bangisupport bafuna ngibendele emabhluku lafana nangabe bengiwagcoka then ngaba encourage ngabona ukuthi okay lana kungaba ibusiness lana umuntu lomusha ngaphila then kusukela lapho ngacala ngisebenza after school because bengisakufunda bengasebenzi vele ngathi ngiyati kahle so bengithola lisito nje kubantu lapha nalapha labathungako mina benginalo design ukuthi ngifuna ukugqoka into le kanjani bangendele why in the meantime ngive ngifunda nala kimi. Okay, boyithatha indima le bayadi noma ekhaya beyokhona lo ubosho njalo ngokwendeka kanjani? Okay, into la beyendeka esikolweni bekunabo fashion and design so bekuba isikole bese siprovide ngalo todicephu mina into la bengithatha emabhluku wami lengwathenga esitolo bese ngiyawa alterish ngifaka ema-patch lapha nalapha kunika style ukuthi ngifuna liphume libe kanjani. So into la beyendeka ke nalabantu bebaletha emanangabo emabhluku wabo ngithathe mina emayadli sesiwalahle esikolweni ngendele lengithume ngawo. Okay, so cala nini ke Linda ukuthi yabona ke nyalo le business yami sengiyipha igama nyalo kuba i-brand so yachamuka neGuzani Clothing umuphi umnyaka lapho? Okay 2012 ngila kwafezeka khona leli phupho lami ukuthi okay mina ngingaba i-fashion design. Then 2013 after abantu balethe amabhloko ngabona ukuthi okay lana ngingenda something else ngacala ngakhathi ikipa. Okay, yes ikipa mangidakha
ngathi thengisela bona labantu abesikolo and baba excited while letinye ngithengisela letinye bethi igcokwa ngimi so ngisagcoka nje on the streets bantu bangibuza ukuthi lokho ngikuthengephi nithi no ngitakhele so ngaqala lapho ke base esikolweni banginika igama lelithi I'm a school fashion guru. Yes. Okay. So from there ngaqala ngento letikipa tibhale ukuthi guru clothing. Okay. Yes. So kusahamba iminyaka then ngadecide ku-rebranda kwami ngasuka from guru ngafuna igama lelita nika Sindvo. Something le original lingakasi yaba khona because guru igama belikhona. So into la benyende since bese ngidesign ilogo yami labe kungi into le ngayenda ngathatha the first letters walo G walo guru ngambhika na last letters wa designer kwaphuma Guzani so lo Guzani wakhiwe ngamagama lamabili ligama limile labengicabanga ukuthi ngilo le designer then ligama abantu bacabanga ukuthi ngilo lo guru usho ukuthi uyileader so mina in the school bengi fashion guru so I think ngisho njalo ukuthi ngaqala lapho ngangena ka fashion designing. Okay. Yes. Okay, naku-ke bamfa besikole bayaqala bakusupporta nawe seyaqala uyabona ukuthi ayithini lemfolele ngendaba usale ngendaba ukuthi sale bayibhizinisi ngithatha serious. Yes. I-support solo waqala ihamba kanjani? Are you getting the support loyidingako noma so pusha nje ukuthi i-passion into loyithandayo? Mangakhuluma iqiniso Guzani Clothing is one of the best selling brand la kaNgwane. Alikho langa la ngasebenza khona. So ngisho ukuthi support ngiyayithola but umuntu ngeke athi no i-support is enough but akusiko ukuthi ngingathi ngiyakhala i-support inhle kakhulu because mangathi ngiyabuka nje into lesithengisile cishe tiningi kakhulu ngicela everywhere nje la stratini ngiyuhlala ungayithola iGuzani. At least namhla bayabona babukela ukuthi ngibani lomnikati behind le brand. Okay, kumbe ke kusita lomunye lo wento umsebenzi wetandla bithi kuthunga kwente macici anything nje lengamfikisa somewhere lapho naye angafike athi kuthini yalo sengiyaconnect iphimisi yini nalelo yendako each and every day le yendako ukuthi usitshele ukuthi wena everyday uyavuka uto wena umsebenzi wakho etandla kude langa nalinye lo tikhansi uhleti khona umuntu lomusha ngathi kumcoka aba discipline. Okay. One mawuye emsebenzini wakho wetandla ungena ngesikhathi uphuma ngesikhathi inze nakuma finances ebusiness akasiyo akho ngiloko lengam encourage akona ngiphinze ngithi ube consistent ungabuki ukuthi namhla bathengile kusasa abakathengi lokusho ukuthi if utawubuka lokuthi abantu bathenga kanjani itakwenda ungene emadolweni ukhanze ukuthi maybe so yaqala uyalekhisha lapha nalapha ibusiness yaqala iyafail so ngithi umuntu lomusha akabe discipline phinze abe consistent phinze ayithanze lento la kayendawo. Okay. Yes. Alright, ke la eGuzani Clothing yini lo yendawo singathola inanje asithi bayakubukela thina siyathanda niphahla. Okay. Incenje umnyasho uthi hey mina vele ngithanda tiketi kanje yini nalo yendawo. Njengoba bengibalile ekuqaleni into lesitendako cishe tiningi kakhulu kufaka ekhathi ama pilot suits nemadangara nema jackets ticket ama cargo skirts ngiyo lecishe siwenda kakhulu because are in line nale style sethu bese sekuba ama jacket sekuba ama sweater nema t-shirts setigcoko otherwise cishe ngakuthola konke nje locabanga cause move nje bese senda nema backpacks bobhaki. Yes so sisakha siyakhula senda something letinsha labe singatendi ito lo masicala. Okay. Yes. Uyayibona njani sitaneli athlete fu noma konke sifike sikukhanzelana kwefu nje cha ngincane nesithombe ukuthi mina ngithanza na design nayi no master of sketch ekulawa lesitawakhanzana. Okay, into lo yendabo awulethi yadi awulethi anything. Okay. Wena nje uthathana kulesi sidesignile. Sine team le designako lokufaka namekhati. Siya design ukuthi okay kule season lena sitawukhipha liline lika so because kahle sitshela abantu story ukuthi nyalo sibuphi sifuna kwendani so wena into lo yendako utawubuka le tinto lesestakhile ngaleyo season ubuka ukuthi khona lokuthandzako mangabe kwende ukhanza uthi lo lokulala esikwakhile awukuthanzi ungayiletha yakhe design siyibuka ukuthi ngabe ayiphumi ni le style sethu singakhanzi ukuthi maybe so sithungu sisodwa soda sithungu for now. Yes so ngicabanga ukuthi kwakho nje lokwendawo ukuthi ute nemali yakho usitshele iitem lo yithanza kokuloko lesesikuthungile.
Okay. Usaqhubeka-ke Linda uba fashion guru laba wetha bathi ungiyo esikolweni. Yes. Do you have any future plans noma uthi lalo lokhona sodiva sokahle? No, iplan yami from now ukuthi sibe netitolo la kaNgwane. Sibe netitolo singagcini lapho siphindze si-export timpahla tethu to lamanye amave penetrate i-market international. So for now ngicabanga ukuthi sise in line kusahamba kahle because kukhona nje clothing brands la ngathi asa established lesike sakhuluma nawe South Africa lesifuna collaborate nawe because ukukhula kwethu ngeke sikhulele sisodwa sitawukhula ngoba sisebenzisana nalabanye abantu. Okay. Laba sibukele ke nyalo labanye bayaye babe neshisekelo kusita bo somabhizinisi labancane noma loyo nje lo wento umsebenzi lofisile ukuthi ngalinye ilanga kube nebamfincela abacashayo ukuthi bamsinte kumbe lisito longalicela eziveni ngaba ngiluphi. Lisito lengalicela eziveni ukuthi okwekucala bachubeke basupport and siyabonga. Kwesibili bekungaba ukuthi njengoba ngisho ukuthi kuphupho ukuthi sigcine sinetitolo. Okay. Swaziland na kulamanye amave ukuthi sebangasita ngema-funds khona ithola imishini le enough because le demand already seyisetulu. Cabanga ukuthi kungaba dinvolate kanjalo. Okay. Yes. All right. Sisaqhubeka ke sende imisebenzi yetandla, siqhubeka simisela simaswati. Ungaba khuthatha uthini labanye labendayo nemisebenzi yetandla? Ngathi abachubeke basebenze banga give up. Bachubeke bakhicite imisebenzi whatever labakwendako ukuthi ababhadala kusasa. Okay, so sekusupporta ke sithola kuphi sithola kanjani? Okay, ngisebenzela kaMsunduza eMbabane phindze ngiyatholakala ku social media on Facebook it's Kuzani Clothing, ga Instagram it's Kuzani Clothing nakhona say website yethu lethi www.kuzaniclothing.com. So ngilaba ngafike basithole khona timpahla tethu cishe netithombe letiningi tawutholakala lapha ungafika ubuke ucustomer ukuthi ngabe into ithanza kulokwento yobakagozani then bese uyabuya sithinga inombolo tethu tiyatholakala khona la kulama platforms lengicitha kwasho. Ubukele ihlelo tandla lenkondlo sishwa ngiso sikhathi ngiyatona ukuthi ufisile kuhlala manje utibukele tandla lenkondlo langa lonke kepha sikhathi sithi cha hayi namuhla ngethemba ukuthi kuningi lokufunzile kuye buhle waphinza wafunza nakulinda wabona ukuthi yathe kuthini wena lokuhlala phansi ungendile ufuthi iboshela sona sikhathi sitabonana ngembukele evikini elitayo ngaso sikhathi esifanako. Goodbye and God bless.